Miss Grand International kumsang hisomni pali Thailand anei zo taka Miss Grand International ala thengai reng lo thlengin Nizan hmasa finale boruak chu apui rem lemai result puan ani hnuloka first runner up Miss Myanmar the sundian chuan winner ani zo lo chulana in stage amit tui atlak zoi baka finale boruak po an man zo ma havin stage atangin achuk thladai maya hetianga Miss Grand International finale mewa achezia hi adom lo emawangle bet attitude ashonhim emawang hian khovel ramsang sanga news agency luakhat ngalin Nizan hmasa finale pheika chuan amuna boruak ati so sang manle kasha chian le zwalnan abul thota changin hansoi chhotaila Miss Grand International kumsang he somni pali chu Nizan hmasa mai khan Thailand ta neizo tak ni in India nula Rachel Gupta chuan awi khatnan India tan lallukhum minne saka chu ai thom la nei le fans te beng ver jok chu Miss Grand Myanmar the sunyan the ti an ko duat hi ne result puan zwa boruak aso sang hle the sunyan hi kumsang ni pasaria piangin fitnga le inches saria sang ni a Miss Grand Myanmar awin khan kumsom paruk chau alani wangin soizui a hlo na salia mitam takin akumanaw pan epawangin cha anti lo thu an soina salia chuti chung po in atum aru venga nganyang chu anjam tan thei patop tak meu chuin ain buat saya a thorim na tele amit menga confidence sang tak ane na te chuan fans te mit ron na chanin crown da thei tur zinga fans te du ron top 5 alang chho da chara followers nga zonga phei chuan aber pol ni in Myanmar airam hosa tak kara po media lama chuan he nula hian mi puing event le aber ne na aron hau phachar thei tlatani ole fakna in ngai thazwaila Norway ombek ka chanu ta chung kwa hi kalom me sha tielo kang cheu o pilusi te omna mun Norway hi thelma thon thulo chwanaram dik tak khani in mizavin sabram kanti tak chin ang khani wangin US le Europe ramdang tam tak ain anram landan le anun phung po adang lama atlang puin luile tlang moi tam tak om naramania boruak atheng thonwamin anchena inte po khopuilana chuan thingin ansak de vek baka mitin atin thai patto pan phul sing dup munte an thingdang dai le pangpar nau tak te khwan mitan late sin Lucy hian anchung ko hun mandan te mai baka Norway ramsang le khovel ramdang mun sang anjin nate aron phau chuak china tin mizo thalai tam takhi Norway a khwan na kan tho ve theidan turte ngai to chin tu le hetiang lam po hi upload ve zeu atuma wangin a channel po hi mitlem te talin hlok puina kalo nei ve pha tak mialin kan paisa hek chuang lo boka tuna video hi atop thleng kan enjoy hian kan va subscribe sakve chodon ya o YouTube pa nui en chi te no Lucy Norway ti in ainda e tun chung in elna po hian atir phata changin mi puile judge te mitlungin top 5 tura anjin ani chhauchar chara ni kumlama Myanmar hi pani na anlo ni to awangin anbei se asang hlia kubin phei hi chu annula the chwa afingin ahmel charura meisia achebera top 1 emo winner ni hi anin ringran tilakan se swal omlave Myanmar fans lamte po anchang hlia Miss Grand International criteria zinga pakhat chu followers nei tamle vote mu tam henia chumilama po chuan a fans te hian tho hlok emema 1 million followers lai pe in voting tam taka pakhat na ani puibok competition chan male chan nu thlengin Miss Myanmar tan hian thil hiakal tluang emema mi te chan alwa akum lano pangma se pressure po azautia soilui ani lain in elna stage asang chhozela maktak main amizia tak aron phor chuak nge borwa ka zawlo mizia aron chuak kantidon Miss Grand International personal interview madeu cha changkhan clip chen khat fans te mu the turin aron viral chana atel pui te ada noi nun lai le mel apechelai te aron langchan tare ap mai Miss Venezuela in alai flya avabia chu lomil rang devin akalsan maka Venezuela lamle Latinos hawa anthin jim chanta anu reilo te a thala tura anding hau chu midang kut alo the thlak sakle mya bok heta chang hi chuan ramdang chang po thei patto pa Myanmar chantu te an tlan yam chakle a amai ro chu sha swal pal the omaniang anti mek lai chuan
national costume competition nei na ai boruak chezok ron omin ramdanga changa ama chan tu a fans te nu chon ani hlen kan ti thai ome hemi competition ma cha hian a life na a costume moi zia le ri zia thu ha hi pinasoya en tu an thanem rem hle fans tren khatin muwat an chak lain then khat chuan chapau an lo ti ru chan to le competition ni lo thlenga fans ten Myanmar an chang thupa amai ro chu be se angin thila thleng ta tlat lo ro pui takin alo chuak do na mati lain sakor lem le armor nen chia alo chuak tamai fans tren khat an shil hai le competition azauta a contestant haupo an ma ni chan tu te lo en tur local lom thu shilin anin be sap sapa thlate anin lak pui hloma chuti lai mek chuan fans te mu mai ro lavin Miss Myanmar male chu adurta cute ti an soi thin kha chu anita haulo mai thoklama harsat na engemo anei ti tur hiana oma ataka mutu te phei chuan amit meng chu rap lamakai anti hialani mase fans alang ema wangin an soi moi sakshama a costume inspiration character ala chenga ain pumpek emani tin mase chu tho chuan avadai rei silo em Miss Indonesia le Miss Malaysia in thala hau tur an som chu abeng khon sakdu ta haulawa Miss Indonesia in akaulom lompo in endu haulavin anung chon mak mai chu fans an thin jim aso sang ta zela ramsang sanga changa to po in andu run le an tan ron chin e me ma changin huat rona ain let chauta muk maya mase anjamin an support chaboka voting lama ero ala sang fal le chutianga boruak anei taksia chuan Miss Grand International awin ring tu te khan a top 5 po anjing talo furmaya amai ro chu amma chuan win ala injingin ala konfi vet le chutianga boruak aso san lai tak chuan preliminary competition hun alo thlengta swimsuit jauna base ange in aron che thachak chek lea ama du lo tu te tan po a che tha ti hi hai rol ni lo ma se fans te lung ati oi to lo wangin rin ain boruak ero anei lavani a final posa Indonesian havin kanti danazir anau tile ngal buknen chumikara a evening gown in social a hlota a ron perform zevia ma se a gown chu Miss Universe kumsang hisom pariat Katrina Gray lava gown style anron ti sak chat boka the tan chuan fans telaka mak mu that le chu a har sot khop mai Pageant top lam aloni a atira ramdanga changa ama chan tu ten a top 5 don a win don ti chan tu zong te khan Myanmar ai chuan hei ka du jok ti chongkam comments lama motur aum ta zut maya mase aram ten anjana azam lo Nizan hmasa finale boruak chang tak aron her chuak chu bese ain a hmuna phei chuan boruak asang hlea judge te ania zo lo ni pon fan vote mangtala top join che mo top 10 thlen kha an bese hle vote ti lain an chang hlea sponsor award pani lai homin finale mewa po aron che changal hle mase bese lo devin direct top join che vota Thailand in an neta chu boruak aso sang chan fans te vote manglavin chatakin top 20 chu en langkai ve maya top 10 direct vote ro a mungei to don moti lain Indonesia in anlak khaleta arukin asa sauchan ti chu amela shiat mase a performance te pon azirngang aniange speech round le evening gauna chata karon performing top 5 yal a hol tamai mase ato pa ero abese ang result a mulonge result anhan puang pathumna Myanmar anhan ti chia chu midang angin amela himmel reng mutur ong ve ta haulo mai reaction po apelo tlukani alom lo ti chu hairwa lovin alang chiang hle winner an puanga midang anlawin lompui sap lain thalak lai te in alo chap tabi ka interview lai po in Miss Francine anhem ngai khopin alo chap tabi ro mai winner le a top 5 puite tan chuan anom lo du khopang le boruak ridlutuk asiam chu azomai do na moti lain chapzoi zoi chunga stage atanga chukthlain Myanmar National Director chuan lo thinjem puin a runner up crown chu aphel sak makbaka asash po anla thanghala zon chwangai khopa Miss Myanmar aum tamai chu a fans te taknial po an shilhain mi puitam tak chuan
jama khuin dik takani nang ang achachu chelu tok hi winner iloni riaw riawang ti po ala hle mai Miss Grand International Quality inei lol lavetin anchek sol zui na sa hlebo winner ani lo wang maya a contestant puitetan ponom lo rak khopa finale boruak asiam zui hi khovel poma news agency sang te alwa khat ne so rang hal cher lia chota Facebook lama poni se an national director chuan goodbye forever Miss Grand International ti apostle boruak anti chochi rim le tun thengin Miss Grand International te hian confirmation engma le chuak lo ma se Miss Myanmar runner up ni na hi an resign do mai theini engpo ni se Myanmar nula mel chale konfi thokhat takin an he zo tak ro lo nula pani te hi kanram Indian nula le Philippines nula te ania Kumin Miss Grand International winner Rachel Gupta kan Indian nula nge mai hi musani pali January ni somni pali khan Jalandhar Punjaba lopiangin Pageant lama po numa alo nei ve to a kusani somni pani khan Pageant te now Miss Super Talent of the World winner lo ni in hemi chang hian Indian Pageant fans te mit lo la chanin an som na te bo zuin Miss Diva a auditiona mase contract te aduang anilo wangin ai nuk dok le ni hemi nu hian Miss Universe Punjab State audition kusani somni palia telin runner up din mun a hautani apian le amel hi achat angbokin anung chang moi lutuk hi winner anachan ani tepo tilakan swal tamlawang atir phata changin Indian fans chaunilo international fans haumit alalhea win chiang sa turarin ani angein ne takmain subtitle tam taklain Miss Grand India kumsani somni pali alonetani India hian pageant shanga crown lanwal to ma se MGI a kher hi chuan kan la lak ve ngai lo wangin Miss Grand crown hi kan nga na arai to boka representative cha an han thlang chu Indian fans te po an phur hlia fans te be se angein aron channel chaw chak hlia a mel le apian amizia le nungchang zong tenen international fans lamte pon andu tlang hle awin ma 100k followers po neitling lo kha pageant a han chang cha mai chu finale ma in 1 million followers ane man der ne chuti khop chuan kan Indian nula hian fans te lung athi oi ne competition chan tir changin aron langsar fal ngal nala Rachel hi top 10 arrivals dinara akom skills chalutuk mayin beng atitlai hle sashing ceremony a phaichuan pageant page tam takin achaber best title an pengenge events nei piangin mi mit fuk na ania a styling fulutuk maite fans te thi lom thiam emawangin pageant nei turam Thailand fans how do ber aron ni chawchar charani fan favorite dang Myanmar Spain Indonesia Philippines te po omase kan Indian nula nge hian fans te lung adum zaw tilakan swal omlove preliminary competition a phaichuan performance chaber ania pinggound ron hain a Indian din ron phaulang pa in tika moi taknen aron perform mai chu fans te lung adum hlia khop mai grand chu extra angai chin tima se class sang tak mai in aron perform mai ne pageant page 90% in best performer anda a final prediction a phaichuan number 1 nilo na anelo tilakan swal lawang finale annit cha mai chu aron chethale chek hlia top 20 swimsuit round a phaichuan ni taka perform no in top 10 a speech moi tak in dona in min ngong dan tiron soila in top 5 fa in lang kai chumak ti reng anom lo top 5 question and answer round na tunlai an veizong an han zot le chu kan boina overpopulation le poverty mangin thiam takin a han chang le chu an auring dual khop mai fans te po result puang ta thot se Miss Grand International hi India in an win lo na chan tur chu van doina fate wang chawani ti anita a chiang hle khadiang performance trial tianga changkha chuan win lo hi a hardon ti hi atopa chuan a win tangengi a Miss Grand International chu India in kan chau chuak tangenge kumsang ni som pathuma changa kan nga chu kan nei ta engpo ni se Miss Grand International hi
kumsang ni som pathuma changa nei chan ni in anei tu pai thai businessman nawat iksa rakrisil ni in harsana dang aumte ni lo chuan kumsang ni som panga changkhan kumtin October ni som ni panga a finale hinei ziani a kumsang ni som ni le kumsang ni som ni pakhata ero covid awangin March le December ra nei ni in Indian tan po history siam hi Nizan Khan Rachel Gupta hi avoi khatnan crown min win sakani second runner up hi pani lai himi ma hian kan lo nei to bok kumsang ni som panga a Vatika Singh mangin second runner up kan lo la a kumsang ni som parata Meenakshi Chowdhury mangin first runner up kan lo la bok Miss Grand International hi ramshang shang som pakhatin win to in Peru hian title lamma saberin pani lai an lani ani baka hian Indonesia Venezuela Cuba Australia India USA Vietnam Brazil le Paraguay ten crown pakhat cheu an kol to ni